Sinezinsizwa eziphuma koMalawi, sinezinsizwa eziphuma kude le koZambia. Unkomo zasuka emaqadini kwaNcobo sangena ngomnyama koMancinza kwabanye singena ngovivi singena emini ilanga impisi balule sokuphosa baze banyukuzisa ithambo einkomo zoboya sigambaqeka ngamasondo sanqaka safumbathi sibasa koGagashe ikhabandlela lihamba liyatshuza itshuzo lisuka sibayeni lasidonsa libheke phezulu egumbini uHandu noBhala umfoka Vilakazi nebutho liza ngemumva bangasagijimi bebhangasela lutho kuyifica inkaqaqaqa ayisabonana ngokhalo ayihambi yodwa ayicobhoza umhlabathi ngathi ihambe emoyeni isibunge siyadonsa ubani nobani ulubele ukuyothi imbuthuma uthandwa ngabantu bonke njengemali uma engangena kuleli ahlathi ebusuku kungasala iminyama bhuqi abantu begcwele amahlathi beyothela phansi kwamafuku inkosi yabo umagamagama walitheza ulimanzi zintsha ziyamkokotha asimlumisa bokukhumuka ingxavula ukhokotshana isimaku sakuma social media Max Makhanya wakhokotha wazwakhishisa amagwebu kwathi ulwazibukela ubhovu ogqabula amaketango oxabe bebhaxabulana ngocelemba bemsila ifele imhlophe eliqhubuzela isigodle mashobeni lafukamela amagceke isilumisa uzulu kaZwelithini wase wathokomala inkosi yakithi koGagashi yelule sokuphosa zaphinde yanyukuzisa futhi ithambo ngamaguqa ezikhulu nama-20 isihawu lababaza laqhuma lananela ngenhloko imibandla etendele emashobeni likwabaza ukuvathela kwalenkunzi uBhatomu enamandla ukuya nokubuya igwembe iguqile idolo liceba umhlabathi ayihlehle yaphambili eyakithi lenqama ibheke phansi yavuka khahlela amatafula eStephen Norton Stock semhlanganweni kwachitheka amasaladi amathekaway agengelezeka bafunda ehlabathini amaqatho obhuti abadala oyibinda labezitha Mancinza Loqa Bambatha inkosi ayiqedwe ibongo zenkosi uMalusi Zondi zibhalo zahaya encwadi iqala sosuthu Phakamisa ngokomlando inabesilo Mancinza uBambatha nangu umnumzana uhlonishwa uZondi ophakathi kwenu naye engimphakamisa njengeso nomlomo wenyama kuleya ndawo inabesilo